حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد ولا والد ولا خليق ولا شريك لأن الواحد هو الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقائدنا محمدا رسول الله، نبي الهدى وبحر الندى وأفضل الخلق جودا وأكرمهم يدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Maka tauhid merupakan Islam. Ditumpahkan termasuk si Allah Subhanahu wa taala. In sataut ta'ud pamuddi ilan sin sataut ta'ud pagsarang sumul. Karena masing-masingnya naman kita yang berurusan nikmat. Mga nikmat na hinagtiranan kaya tunay na ito ipangadaanan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mga nikmat na hinagtiranan kaya balik na ito ang mga paradala kailangan niya. Demikian salawat iwan salam pajuntungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mayroon siya nagtali isin sakit, mayroon siya nagtali isin laol, mayroon siya nagtali isin uhaw, may siya nagtali isin hapdi, hasupaya sadya ikamasaklan niya inama si Allah Subhanahu wa ta'ala ang ni'am Islam. Nagpamalin Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. الأنشر الله سبحانه وتعالى قلنا له به لأنه إن لقمان حكمة. الحكمة لما خلقنا من العالم الإسلام إن شيء كسفرات أو كنشيء أمنا إن pemikir atau kan paslon si pikiran dayaw sing kaptanan iban sin dayaw sin kakahinan dayaw hinang sin angkaw takbaran aminin rizki si Allah Subhanahu wa ta'ala kan Luqman. Ang pagyana pa si Allah Subhanahu wa ta'ala firman niya
dia ang Luqman ipapagsukulon. Papagsarang sukulon ni Luqman at kaniya karena dihilan ni Luqman hambuk nikmat takula ang may hikmah yaw. Insud pasilayan wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Isi-isi nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kanikmat-nikmatan dihil niya bunalo nagsarang sukul siya para hagin hawabaran niya. Ay dimana ipagsarang sukul niya yun inkarayawan niya magbalik na pagin hawabaran niya. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Iban misi-misi siya pinwala nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala bunalo din Allah subhanahu wa ta'ala sangat hindayannya. Ay dimana di magkalarihan din Allah subhanahu wa ta'ala sin pagsarang sukul sin piagado tayo manusia. Di mahangin in pagkatuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangdi makapagsarang sukul kaniya in-ipon niya tunjuman to kaniya. Nawang kakitaon mga natutay pagkuranaan ng Islam diyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Luqman papagsarang sukulon adihil niya ang hikmah ini ni'mat hambo na labing awla ng kakad utaniyo pila na sadya ni'mat indihil sin Allah subhanahu wa ta'ala marikad utaniyo hindi kita niyo magsarang sukul na kaniya. Ay dimana suway kisap kita niyo magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala haliin na ni'mat diyan hala dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala marikad utaniyo. Ang pagsarang sukul ang natatay ng uranaan ng Islam law si Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asyukru ظهور أثر نعمة الله تعالى على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. لو سيد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن بكسران سقول siya niya ipatambal sin ipon in mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala lindot kaniya labay hato parakal. Muna-muna niya na labay din kanila bilang pagsarang sumul pa Allah subhanahu wa ta'ala yung panglagok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang umiyan hindi agad o tanyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya Allah magsukul halikmat ya Allah mamilang na siya pagsarang sukul sindila. Ini karena niya labay ang pangatayan sin piagado tayo manusia pagsarang sukul sin pangatayan bilang pagmegsaksi sin ingkanikmat-nikmatan yari lindikado tanyo ingkatanya deka Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatu niya wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Lamay din hagin hawabaran si kita niyo. Magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala lamay hagin hawabaran na to bilang uno hilabay na siya pagtaatan na Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na ni'mat dihil at ang kiyabos si Allah subhanahu wa ta'ala ipusalon na to siya suway kapagtaatan na Allah subhanahu wa ta'ala hindi na to siya usalon paamoy parakala di kabayaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ninhantan si pagsarang sukul mga katawtay ng uranaan ng Islam na magkakitaon pagsarang sukul hamok siya ibadat daulah hanggang kaysa inhamok Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala na napamong siya inali niya palhidu mi'an Allah bisyukrillah butukan niyo niya atawakan limutan niyo butukan niyo in kanikmat-nikmatan si Allah
Subhanahu wa ta'ala sin pagsarang sukul man kaniya. Biyan tinhalga sin pagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang pagsarang sukul mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa ta'ala aron mga natija atau aron mga bunga niya. Muna-muna niya na dahil ang mga bunga sin pagsarang sukul makaiyang nakikatay-ingatan na tuloy ikatan ang mga mahinang sarap ipagsaran sukul pa ni'mat sila Allah Subhanahu wa ta'ala mahinang siya sarap hikalanap hikasung si ni'mat sila Allah Subhanahu wa ta'ala pamasin Allah Subhanahu wa ta'ala wala in syakartum la azidannakum nawang kamu nagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa ta'ala ang mga kanikmat-nikmat at dihil niya atau kagpipus niya bundal tutunog ganapan kanyo sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang payparinda Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajhah in niya inna ni'ama mawsulatun bisyukr bundal tutunog mga kanikmat-nikmatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala ang pagsubatan niya ikan si pagsarang sukul matukan niya. Wasyukra muta'alliqun bil mazid. Ang pagsarang sukul niya di mata'alluq siya magtupaganap dinihilan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang kandalong sin Baginda Ali radiyallahu anhu falan yanqati' al-mazid falan yanqati' al-mazid min Allah hatta yanqati' asy-syukru min al-'abd. Di tuod mamugto indinihilan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mamugto ingana sin Allah Subhanahu wa ta'ala hingga nasadya mamugto in pagsarang sukul sin ipon niya makutani. Ay dimana sa hingga tawagan sa luay sin manusya ipon sin Allah Subhanahu wa ta'ala nagsasalang sukul magtukan niya indirihilan inggangan naman sin Allah Subhanahu wa ta'ala masih raisap siya. Amin panagnaan mga katatay mga uranaan ng Islam. In pagsukul makaganap siya hanikmat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. In hikatwa niya mahinang sarap in pagsarang sukul ini hikasod sin manusya pakalitaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda al-'abd inna Allah la yarda al-'abda an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa an yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Sabda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunato din Allah Subhanahu wa ta'ala pasurun niya tawagan karidahan niya nipon niya bang apalilay nipon niya yaon kimaon si uno nakakaon ang pasya nagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa ta'ala at tawagan minom siya si uno na pag-inom ang pasya nagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasurun si Allah Subhanahu wa ta'ala palong si karidaan niya ilman siya bang siya nagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagkanda in Allah Subhanahu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyan wasiyat niya in parakala nagsarang sukul biyan wasiyat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam handog sahaba dahil mga umat niya kata inamong sahaba ini ang may Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu hamog waktu in alis si Mu'adh yuri ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi na si Mu'adh ang masyabitaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuk sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh
Ya kau Mu'adz bunal tuod wallahi ako kalasahan ka kau. Kalasahan ka kau tuod lando. Ang pasyagitan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw mo kalupahi. Hatiap-tiap uus mo sa bahayang imanunggaw. Hapal na ito rin kata. Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ulit makna niya, Ya Allah, tabang ako manungkong mo kayo. Karena pila na sadya mga katotoy ng ulanaan ng Islam, pila na sadya manusia, hindi bisan mengat manungkong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi bisan mengat kumilal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin panagnaan wasiat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tabang ako manungkong mo kayo. Ini karunia wa syukrik. Ibad ya Allah, tabang ako magsarang sukul mo kayo. Karena bila nasadya manusia hindi po sing kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi misan mengat magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kahinapusan niya wa husni ibadatik. Iban siya Allah tabang na isya magparayaw sin pag-amal ibadat tudjumong kayo. Amin wasiyat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat niya bekan Mu'adz bin Jabal dan lain mga umat niya kita yung katan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد رسول الله نبي الهدى وبحر الندى وأفضل الخلق جودا وأكرمهم يدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maka tauhid merupakan Islam. Sibukna yari na kita nabihawon habulan bulan din hamang mulya bulan ang nipagyan bulan Rabiul Awwal. Bulan kapagbata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan anwi waktu hibag bawakku ibad sinipag ganana sinpag lasa ibad sinpag tungtung para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di kita umian bang dumatong na rin bulan Rabiul Awwal ang pakita rin kung lumasa iwan sin manuntong pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla, bukod sa sumagawa in kita niyo malasad pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagdatong simbulan Rabiul Awwal magduruhon in lasa nato kaniya. In kita niyo nanuntong pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagdatong simbulan Rabiul Awwal magduruhon in panuntong nato pa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dengan mga alamat paglasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna-muna niya na ang may pagyan ittiba' sunnah. Pangalad na to pasunat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangalad na to padaakan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban si pangalad atawakan pangalad na to paglayo na to hatyang langan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damit yan din ang mga alamat si paglasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In amoy daran kita niyo magsalawat pagtukan niya. Patauron na to ipagsalawat pagtukan niya. Lagi luwa na bang adlaw Jumaat. Sabab ipagsalawat ini mga kadawtay mga ng Islam. Dan siya daakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pamasin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hawala pagdiaan si Allah subhanahu wa ta'ala itungod sa pagsalawat. Allah subhanahu wa ta'ala muna-muna nagparagdos atawa kanhiminang sin pagsalawat iban sin kamalaikatan niya. Bunato din Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kamalaikatan niya nagsasalawat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang pakitadiaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, o ang mga bariman pagsalawat kamo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin amin salawat matat. Demikian in hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Isi malawat kako law si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambo salawatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampo. Alakala muna si kita niyo sinsimu ipagsalawat nato iban sin Allah ta'ala sin malaikat la bukol. Long si Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ipagsalawat sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmatuhu wa ridwan. Rahmat iban sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ipagsalawat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagsalawat sin mga malaikat isa ad-du'a wal istighfar. Dua iban sin istighfar pagpangayong kaampunan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ay sabya kato taniyo ummat sin Nabi Muhammad salawat sin kato taniyo ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya dua ad-du'a wa ta'zim. Dua iwan sin panglago pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy mga katawtay mga ng Islam in suway na tutuod nagtuon in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakatan waktu sa pagkabihaon niya kita ni nakasakto habulan kapag bata kaniya in palamihon na to in panglagbo iwan sin paglasa na tumadto kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga katawtay mga ng Islam bangman kay pagparakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangumulan na to dahil halunya mausal na to siya makamayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Doa kita ni mudah-mudahan Allah Taala Subhanahu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibun lid da'wati ya rabbal alamin. اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمسلمين في غزه اللهم انصر اخواننا المجاهدين